Stevan Vasilović, za vami je odličen niz rezultatov, 3 zmage in remi, 4 tekme ste že neporaženi. Zelo lepo je biti v tem trenutku trener Domžale. Da, lepo je uvijek biti trener Domžala, a za nama je period jednog dobrog rada, ponašanja i velikog angažovanja svih igrača, pre svega igrača. Sami ste se spravili u situaciju da je tekma z Mariborom derbi kola. A nije ono derbi kola, u stvari ne znam kako je već proglašavati, ono je praznik fudbala i to je utakmica konačno da i mi igramo evropsku utakmicu. Ako igramo protiv Maribora koji se ovako dobro nosi sa velikanima italijanskog i engleskog fudbala, koji ponizi fudbalski Panathinaikos iz Atine, onda je šta ovo drugo nego praznik fudbala u Domžalama i jedna lepa prilika da i mi osjetimo na jedan posredan način čari igranja u Evropskoj ligi. Maribor igra u Evropskoj ligi jako uspješno, ja im u tome javno ovako čestitam. Mislim da na pravi način, na jedan sjajan način stvari reprezentuje slovenački fudbal i šta drugo nego radovati se da imate takvog takmeca u nedjelju na narednoj utakmici. Na zadnji tekmi proti Mariboru ste se dobro zoprstavili u Ljudskem vrtu, na koncu sicer poraz, morda malce maščevanja. Pa ja se trudim da zaista ne gledam to kroz pobjede, poraze, uvijek je lepo pobediti, da ne bude demagogija ili kroz puko osvajanje bodova, jer smatram da moja uloga i uopšte tako gledam na ulogu fudbalskog trenera, ili bar ja tako idem kroz karijeru, nije samo bavljenje matematikom i sabiranje koliko bodova imamo na tabeli. Mnogo je ona veća, šira, značajnije i to pre svega igrači mogu da znaju ili igrači će jednog dana to znati da cene kad više ne budemo sarađivali. Do tad igrači imaju zadatak, kao i na svakoj utakmici, zahtev, ideju, hoće da pruže uvijek malo više od onoga na prošloj utakmici ili na prethodnoj utakmici, kako spominjete u Mariboru, i probat ćemo da budemo ne bolje od Maribora, jer to nije realno tražiti i očekivati, nego je zahtev da budemo mi najbolji moguće, što je moguće najbolji tog dana u nedjelju, znači da damo najbolje od sebe. Kako će to izgledati, siguran sam neće da izgleda loše i upravo koristim priliku da konačno i pozovemo ovako javno sve naše simpatizere, rođake, prijatelje, igrača, one koji vole dobar fudbal iz Domžala i Ljubljane, odakle već ovi momci su zaslužili svojim radom, ponašanjem, angažovanjem, zaslužili su da malo oni koji vole da gledaju fudbal iz fotelja, da izađu malo iz udobnih fotelja, da posle nedeljnog ručka prošetaju, da dođu, ne kisnu u Domžalama, pokriveni stadion, znači da dođu, zagarantovano im je uživanje na fudbalskoj utakmici i to ovi momci svakako garantuju svojim odnosom i svojom željom da na svakoj utakmici daju sve najbolje od sebe. Trije igralci so podaljšali pogodbe, Nejc Skubic, Rudi Požeh-Vancaš in Žiga Kos. Zaslužili so se. Pa svakako, oni su svojim radom to zaslužili, odnosom, učinkom, klub to prati na pravi način, svi su mladi igrači, pred njima tek dolaze godine pred njima koje treba da pokažu se oni zreli igrači, da jednog dana postanu izuzetno kvalitetni igrači i da jednog dana i odu iz Domžala u veće klubove i da njima bude bolje i njihovim porodicama. Do tada radujemo što je klub na taj način razmišlja, što jedna grupa igrača će duže ostati na okupu, jer to je uslov napretka da imamo jednu selekciju igrača u jednom dužem vremenskom periodu. Tek tako možemo očekivati još bolje nastup i još kvalitetnije utakmice koje će igrači Domžala igrati. Najlepše hvala. Hvala.